Ikaze nanone kuri mwebwe mukomeje kudukurikira, mukomeje kubana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeza kugira tubagezaho ku ishami online TV. Reka mbasuhuze mbifuriza ibihe byiza, hanyuma mbabwira ngo mukomeze mukore subscribe cyangwa s'abonner muri rw'igifaransa mu kuboko kw'iburyo ahanditse ayo magambo subscribe cyangwa se s'abonner bakoresha ururimi rw'igifaransa. Reka rero tuganire ku makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Namavugurura akomeye cyane yabaye mu miyoborere y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, uko imyaka ishira indi gataha urwego rw'umutekano rukenera byinshi cyane birimo ibyarufasha guhangana n'ibibazo by'inzaduka bishobora kandi kubangamira ubusugire bw'igihugu n'umutekano w'abaturage. Mu bikenerwa harimo ibikoresho ariko kandi no kuvugura imiyoborere kugira ngo ijyane n'igihe. RDF Rwanda Defense Force yavutse hashingiwe ku itegeko nimero 19/2002 ryo ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatanu 2002 rishyiraho ingabo z'igihugu itandukanye cyane n'iriho ubu mu bijyanye n'imiyoborere, ibikoresho birimo intwaro n'impuzankano, ubumenyi ndetse n'ubunyamwuga. Iteka rya Perezida nimero 015 agakoni 01 ryo ku itariki 25 z'ukwezi kwa 8/2025 rigenga inama zifata ibyemezo mu ngabo z'u Rwanda, n'iteka rya Perezida nimero 014 agakoni 01 ryo ku itariki 25 z'ukwezi kwa 8/2025 rigenga ibyiciro by'ingabo z'u Rwanda yasohotse mu igazeti ya leta nimero idasanzwe ku itariki 27 z'ukwezi kwa 8/2025 agaragaza impinduka zikomeye cyane zakozwe mu miyoborere y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Izi mpinduka zakozwe mu nama nkuru y'ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda zigera mu nama mpuzabikorwa, inama y'ubuyobozi bukuru, mu nama y'abakuru b'ingabo, mu biro by'abajyanama bakuru ndetse no mu mashami y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Inama nkuru y'ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda ni urwego rutanga umurongo mugari ruyoborwa n'umugaba w'ikirenga. Iyi nama iterana rimwe mu mwaka n'igihe cyose bibaye ngombwa igafata ibyemezo ku rwego rwo hejuru birebana n'umutekano w'igihugu n'imiyoborere y'ingabo z'u Rwanda muri rusange. Iteka rya Perezida ryo mu wa 2012 ryateganyaga ko inama nkuru y'ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda igizwe n'abantu barimo umugaba w'ikirenga, minisitiri w'ingabo, umugaba mukuru w'ingabo, abagaba b'ingabo ndetse n'ababungirije, umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ingabo, abayobozi ba regima, abayobora brigade na division, abayobozi b'amashuri, kaminuza n'ibitaro bya gisirikare, abayobozi bakuru ndetse n'abayobozi b'amashami mu buyobozi bukuru bw'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Ryateganyaga ko mu gihe bibaye ngombwa iyi nama ishobora gutumirwamo abandi bantu kandi ko umugaba w'ikirenga ashobora by'umwihariko gutumira mu nama nkuru y'ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda ba generali bakiri mu kazi n'abagiye mu kiruhuko cy'izabukuru kugira ngo rero bige ku birebana na politike, ingamba n'indangagaciro by'ingabo z'u Rwanda. Iteka rishya ryahinduye inyito y'inama nkuru y'ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda iba inama nkuru y'ubuyobozi bukuru bw'ingabo, risobanura ko ifata ibyemezo ku rwego rwo hejuru ku birebana no kurinda igihugu n'umutekano wacyo n'imiyoborere rusange y'ingabo z'u Rwanda. Risobanura ko igizwe n'umugaba w'ikirenga, minisitiri mukuru, umugaba mukuru wungirije, abagaba b'ingabo, umugenzuzi mukuru, abagaba b'ingabo bungirije, umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ingabo, ba komanda ba diviziyo, ab'imitwe, ab'inkeragutabara ku rwego rw'intara n'ab'amatsinda y'ingabo zirwanira mu kirere ndetse na brigade. Inama nkuru y'ubuyobozi bukuru igizwe kandi n'umuyobozi wa kaminuza y'ingabo, abayobozi ba akademi ya gisirikare, abayobozi b'amashuri na koleji bya gisirikare, umuyobozi w'ibitaro bya gisirikare by'u Rwanda byigisha n'abayobozi b'ibigo by'ubuvuzi bya gisirikare, abayobozi bakuru n'abayobozi b'amashami mu buyobozi bukuru bw'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Izindi nama zifata ibyemezo mu ngabo z'u Rwanda. Iteka ryo muri 2012 ryateganyaga ko komite mpuzabikorwa ya minisiteri y'ingabo ishinzwe gusuzuma by'ingenzi muri politike, igenamigambi, gahunda y'imiyoborere muri minisiteri y'ingabo igaterana buri kwezi n'igihe cyose bibaye ngombwa ikayoborwa na minisitiri ufite ingabo z'igihugu mu nshingano ze. Abari bagize iyi komite ni minisitiri w'ingabo, umugaba mukuru w'ingabo, abagaba b'ingabo n'ababungirije n'umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ingabo. Icyo yakoze mu gihe byabaga biri ngombwa yashoboraga kandi gutumirwamo abandi bantu. Iteka rishya riteganya ko inama mpuzabikorwa igizwe na minisitiri w'ingabo, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda wungirije, abagaba b'ingabo, umugenzuzi mukuru, abagaba b'ingabo bungirije n'umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ingabo. Iteka ryo muri 2012 risobanura ko inama y'ubuyobozi bukuru ari urwego rufata ibyemezo rushinzwe ibintu byose bijyanye n'imiyoborere y'ingabo z'u Rwanda.
iterana buri kwezi n'igihe cyose bibaye ngombwa ikayoborwa n'umugaba mukuru w'ingabo. Ryasobanuraga ko abayigize ari umugaba mukuru w'ingabo, abagaba b'ingabo ndetse n'ababungirije. Iteka rishya risobanura ko inama y'ubuyobozi bukuru igizwe n'umugaba mukuru w'ingabo, umugaba mukuru w'ingabo wungirije, abagaba b'ingabo, umugenzuzi mukuru, abagaba b'ingabo bungirije, komanda w'umutwe ushinzwe kurinda inzego nkuru z'igihugu, komanda w'umutwe w'ingabo ushinzwe ibikorwa byihariye, n'umuyobozi mukuru ushinzwe ishami ry'ubutasi mu ngabo z'u Rwanda. Risobanura kandi ko umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda ashobora gushyiraho undi ugize inama y'ubuyobozi bukuru. Iteka ryo muri 2012 ryateganyaga ko inama y'abakuru b'ingabo z'u Rwanda yiga ku bikorwa n'ubuyobozi bw'ingabo muri rusange, igaterana igihe cyose bibaye ngombwa kandi ikayoborwa n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Abari bagize inama y'abakuru b'ingabo z'u Rwanda ni umugaba mukuru w'ingabo, abagaba b'ingabo n'ababungirije, abayobozi ba regima, abayobozi ba brigade ndetse na division, abayobozi b'amashuri, kaminuza n'ibitaro bya gisirikare, abayobozi bakuru ndetse n'abayobozi b'ibiro mu buyobozi bukuru bw'ingabo, abayobozi ba za batayo. Ariko iri teka ryateganyaga ko mu gihe bibaye ngombwa iyo ishobora gutumirwamo abandi bantu. Iteka rishya riteganya ko inama ishinzwe imiyoborere ndetse n'imyitwarire mu ngabo z'u Rwanda kandi ko iterana rimwe mu mezi agera kuri 3 n'igihe cyose bibaye ngombwa, ikayoborwa n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda kandi iyo bibaye ngombwa ashobora gutumiramo undi muntu. Iri teka ryasohotse tariki 27 Kanama risobanura ko inama y'abakuru b'ingabo z'u Rwanda igizwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, umugaba mukuru w'ingabo wungirije w'ingabo z'u Rwanda, abagaba b'ingabo, umugenzuzi mukuru, abagaba b'ingabo bungirije, abayobozi b'imitwe y'ingabo n'abayobozi b'inkeragutabara ku rwego rw'intara, umuyobozi w'ibitaro bya gisirikare by'u Rwanda byigisha abayobozi b'ibigo by'ubuvuzi bya gisirikare. Iyi nama kandi igizwe n'abayobozi ba Akademi ya gisirikare y'u Rwanda, abayobozi b'amashuri na college bya gisirikare, abayobozi bakuru n'abayobozi b'ibiro mu buyobozi bukuru bw'ingabo, n'abayobozi ba batayo n'ab'inkeragutabara ku rwego rw'akarere. Hanyuma iteka rya perezida nimero 34/01 ryo ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 9 2012 rigena inshingano z'inama z'ingabo z'u Rwanda zifata ibyemezo, abazigize n'imikorere yazo. Ryagaragaza ko abajyanama bakuru mu ngabo z'u Rwanda 5 abo barimo uwo mu biro bikuru bya mbere ushinzwe abakozi G1, ubutegetsi n'imari, uwo mu bya kabiri ushinzwe ibijyanye n'iperereza rya gisirikare n'umutekano, uwo mu biro bikuru bya gatatu ushinzwe ibikorwa bya gisirikare, igenamigambi n'inyigisho, uwo mu biro bikuru bya gatanu ushinzwe n'ibikoresho, n'uwo mu biro bikuru bya gatanu ushinzwe ibijyanye n'imikoranire y'igisirikare n'inzego za gisivili, uburere mboneragihugu, umuco na siporo G5. Iteka rya perezida nimero 014 ryo ku itariki ryo ku agakoni 01 ryo ku itariki 25 z'ukwezi kwa 2025 rigenga ibyiciro by'ingabo z'u Rwanda rigaragaza ko inyito umujyanama mukuru mu ngabo z'u Rwanda yagenwaga n'iteka ryo 2012 yavuyeho isimburwa n'ibiro by'abajyanama bakuru. Ubu hari ibiro by'abajyanama bakuru b'ingabo z'u Rwanda 9 birimo ibya mbere bishinzwe kunganira umugaba mukuru w'ingabo, abagaba n'ababungirije mu bijyanye no gushaka abajya mu ngabo, imicungire n'imiyoborere bya gisirikare b'ingabo z'u Rwanda G1. Ibya kabiri bikaba ishami rishinzwe iperereza rya gisirikare rifasha mu bijyanye n'iperereza rya gisirikare ndetse no kurinda igihugu G2. Ishami rishinzwe iperereza rya gisirikare kandi rishinzwe gukorana n'inzego z'umutekano hagamijwe gutanga amakuru iperereza anoze afasha mu ifatwa ry'ibyemezo mu bijyanye no kurinda igihugu. Hari kandi ibiro by'abajyanama bakuru ba gatatu G3 bifasha mu bijyanye n'igenamigambi n'ibikorwa bya gisirikare, gutegura ingabo zijya mu kazi ka gisirikare, guhuza ibikorwa byerekeye ingendo z'ingabo n'imikorere yazo. N'ibya kane G4 bifasha mu bijyanye no gushakira ingabo ibikoresho ndetse no kuzongera ubushobozi. Iri teka ryashyizeho ibiro by'abajyanama bakuru bya gatanu G5 bifasha mu bijyanye n'ibikorwa birebana n'igenamigambi n'ibikorwa ingengo y'imari, politike n'ingamba. Ibindi byabaho biteganyijwe n'ibya gatandatu G6 rifasha rero mu bijyanye na politike zo guteza imbere itumanaho rya gisirikare n'ishyirwa mu bikorwa ryaryo ku buryo burambye. Ingabo z'u Rwanda ubu zifite ibiro by'abajyanama bakuru bya 7 G7 bifasha mu bijyanye n'amahugurwa, amahame ya gisirikare, inyigisho zisanzwe n'izihariye kugira ngo hagerwe ku rwego rwiza rwa gisirikare kandi rubungwabungwe. N'ibya 8 G9 bifasha mu bijyanye n'imikoranire y'igisirikare n'inzego za gisivili, uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagore n'abagabo, uburere mboneragihugu, umuco, siporo n'imyidagaduro. Buri biro bikuru by'abajyanama bakuru mu ngabo z'u Rwanda bigira umuyobozi waryo nk'uko iteka rya perezida ribiteganya.
Iteka rya Perezida nimero 014 agakoni 01 ryo ku itariki 25 z'ukwezi kwa 2025 rigenga ibyiciro by'ingabo z'u Rwanda ryashyizeho amashami 4 y'ingabo z'u Rwanda ashinzwe gutanga serivisi mu byiciro bitandukanye. Ayo arimo ibiro bishinzwe ingengo y'imari n'imari bishinzwe gucunga ndetse no guhuza ibyerekeranye n'ingengo y'imari n'imari mu ngabo z'u Rwanda. Harimo ishami rishinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro rishinzwe guhuza ibikorwa byo kubungabunga amahoro bikorwa n'ingabo z'u Rwanda ku rwego mpuzamahanga no ku rwego rw'akarere ndetse n'imikoranire hagati y'u Rwanda n'ikindi gihugu. Ishami rishinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro rihuza kandi ibikorwa byose bijyanye no gusimburanya ingabo ziri mu butumwa, ibikoresho byazo no kohereza ingabo z'u Rwanda rishinzwe kubungabunga amahoro. Hari ishami rishinzwe ubuvuzi mu ngabo z'u Rwanda. Hari ishami kandi rya kane rishinzwe iby'amategeko rishinzwe gutanga serivisi zirebana n'amategeko mu ngabo z'u Rwanda. Iteka rya Perezida riteganya ko buri shami y'ingabo z'u Rwanda rivugwa haruguru rigira umuyobozi waryo. Ngibyo rero n'amavugurura akomeye cyane yabaye mu gisirikare cy'u